Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kublei phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi kayeng manish not niam light kor u Joseph bakhut kala pelong ye ka procession Eucharist men ha ka 8 urisau ha ka bada ki pho hajar ngut ki paj ublei la wan tuet bandem mani ya ublei ya ka procession Eucharist jong ka snat niam light kor ka ba ki paj ublei ha ka jingelam jong uling do nong sharai rangba u soblei Francis Kharpan kila pelong ya ka procession Eucharist ka bajam usoblei Gerald Khongji ulalong unong kanya rangba ban pen bentai ka ngu ka demblei haringkat ki lingdo soblei baro usoblei Gerald Khongji habas neng kraw ya ki paj ublei upen sngo ya ki jinglong sngoren ban yarap iki duk ki rangni ki bam don bapen ban kershan ya ki bajenjar klemda dawa buram upen kan mau kum ki paj ublei ki de ban sngolem ya ki basyam jenjar ki basa bandi bat ban penbiang kum ke jingma pop ban penbiang ya ki tam ki duna lajang ban pensyong blei ya kangu ka demblei ka snat niam lat kor hadu arspa saupongut ki hebren kila yo opdiang ningkong ya ka komunion bakhun nakikti kilingdo soblei ha ka por kano phai sngi la penbot sa ka procession Eucharist ha ka ba bishop sendrop ka jalan yang ba shillong ba Bishop Bernard Lalu lalong ukongsan ban ra ya ka sacrament bakhut tawir ka snong lat kor ringkar ka duai bat rai ro ya ublei Nalor ki surjing tem bat jeng rai jeng ki pait ublei ka kenhun penek lari ti ten rai ka snat niam klase ye ki khor ki kriam khun khasi ringkat ka bom ka sing bar ka tang muri ban put melung ya utrai Jesu ha ka Eucharist kum ka jeng penek pensa ya ki ki ba memberim ula sing Shushu apdeng ki jing ruai kerpat di ublei ka kenhun rai kwaya ka Saint Joseph Parish Light Kor kala ruai ro ha ka sacrament bakhut bat bot ka jing kerkhu ya ka sacrament bakhut tam ka duan Agat pangloki ki hebret ki bani opriani okrai Jesu Christ ka sin ding kong landagasi kene ka sin ding kong hadien ke jing Penbaik Thumai Podusam juga Parish Light Kor ada Nokia Parish Smith Bang yang kendolang kumne kumgawai ke Parish Agbalakan kan mau yang ni Bangi Day kinong yat dan ti pilgrim Ibayat di jingkerman Bat Kapedang do jong galenti ke jongi Kapedang ke ba Bat yang ni Kapedang kebatun khuf ini, kapedang kebatek song ini, kadai utrai Yesus Kristus ubadan hakai Kristus betul. Bahkan ini kabangi pendan buram mendagasni. Barahmat ini kejimaya kebakrau kebau blay lebu. Baundan ringkat dan ni kumki pilgrim hakai kelenti yad berjalan jongi. Kelenti kepada kejinim keselapul khairi. Ikan mau berbor khmat jemu. Bangiap banlang, balakhat ini banlang. Kumutu nong krong khajna, ubangin sios ngau ke gospel. Ubahak khmat ke jemu blay, umwan batenhe elede. Umwan banjer ke jingla ke jemu. Andrei ilang kumunong krong khajna. Ubawan dan pendam yelede. Am kumu Farisi, Andrei kemudian nongkrong hajna, nabar galong ubambe. Yashua binyo bentah hakane ke penyaga kriam bekut. Dunia au blay berembor maro, hadapi gemban kepara, mana lepok sibone. Dari berkat tekecin, hitam pada jelek. Dajile palat joma, dajile palat joma, dajile palat bertrawai joma. Nama kata tepat kebaria bekut, kebayan saat dikeseti, yang berikut, bagi pemain kepara, panduai dan mental joma, Australia Malaysia.
don rengkat pati Kajing pule naga gospel bakot kat kumulukas Dagapur Ujisu lakren yakane ke Parsi hakibreu kiba ken yalade kiba hop bat kiba iben ya kiba ipan Armut kibreu kilanet kiyo sa temple banduai Wai ulalong Parsi baruta wai pat unong lung khajuna Uparisi ulai yang barladwai kumne halade Ko blai ngai ngu yame bangamlong kum kiwai pat kibreu Kinong kli jubor kibom hok kinong klim ne kibor kibalong uneu nong lung khajna Ngasha jingit arsin setayo ban ngaay ka sibenta na kisikau na kajinyo jonga Hanrayu nong lung khajna dakabayang sa jungay lem ganut wat ban kmit yala kikmat sableng ulatit yala kasadam uang Ablay to islay yang unang pop nga ong hapi bauneu briu ulalik pai saling ubalasya penksan banyaw to waipan nabajar wa penkrau yalade en sa penred bat yoba penred yalade en sa penkrau the gospel Dagi kentin jubab tungasam kabang ikusan agadingasi. Barublay agading pagapul apan pau. Baudon berbor hakalyang jogi barangli. Agad kitab Exodus in puli. Baudlay long mau Moses. Ngalayos ngaw ya agading linyar jumpa jongan. Ban ngaliyo ya gijing jenjar kejongki. Uday ublay ubasa penki. Dane ublay ubaki. Na gijing jenjar jong upat jomu. Agni kesini abang iyo snow ini kentir. Ikan mau yagini kajing shisha. Bau blay, agad habakod, upan pau iladi, kumutaw blay, ubano lagi donut kejongu, syagi barangli, syagi baduk, syagi bakardo, bat syagi basyam lanat hagajingin. Ukpabakod, pobliyo hatsaw, hagashiti beningkong jongu kumukpabakod. Kabagar tayong gadilik sete, kabot ngala iipi. Yang baulah sot na gagitab jibang pau, landang balay kagkot patunday. Buang kani gadigantin gijong blay yang iti. Bangala iipi. Kumagirway, ngala iipi, nagajingit kom jukot. Dagdigasi gijing pulig pangganmaw yang iti. Yang kena kijing sisa, bagi don yang kena kabagi yomat ada jingi yang bijungi, kabagi kijing duk. Baru po beliau ulapan pai kemat yang bertai baru kawai, lingba kena kishiti. Bamangi kum kalong beliau man beliau, ngirai ban snur ban pek kijing duk. Apneng kijing pembernya jangan kejuk mentang, kabakwa tangkum no ban reuspat. Kaspaba kejingay kristan kawan matong ini bangin day banting yung kejingdok. Naman kejingdok, kejing siyam lanon, kejing siyam janjar, buon siyan kagpalong lingi, kumuto unang krong kacana na temple. Ubanam snow head, snow meng yaladi, kumuto parisi, and ray bandan, ya kibandan, Ika minasib yung jing snow din. Nagkita yung sinat ka bang yung snow nektin yung blay. Sa pangita ka jing
Yosko kejauh play yang kejing kang, kejing lenyang, kejing kot, kejing kanangli. Tu dia kai segini citi jom paguput, dileksete. Lepas keren ni, sepangkum no, bang idon kam pantai kemat kejing duk, kejing ele jongi persya, yang ni kebeban yang kejing yang jongi dibril, batum no kamtam, ladang ide kibadon lat, kumno ban kentil. Ya kita bersam lanat, kita jenjar, kita lenyar, ada jengim jengi. Berkamdam yang itu kita sakendang, ada imlang kesalahan. Idai ngoi dam lemar melap nyau yang iki bebet. Gau lembaru badau kanang ne blek pagan mo agdingang kue jomen sembako barak buram kejingero junan la junan. Hakli utrai Yesus Kristus khon lang brat jong lei. Hakli bakin noi ki pop jong perthai. Sukito ya ki balakhat. Sai jing khawai jong khon lang brat. Oken ran jong jonga. Dei shunat ten ngamen sem jonga Yesus. Amen. Kristus. Yang kita hari ini berpulang, dah kebal.
Depan kelima cumi kelompok cumi ada umat naik. Suai minta sebab cumi balasmi. Batu Amen. Amen. Bayat hampu halati banok ki guru tadi subha berpulang jadi guru jaga lakukan itu bayat hampu subha berpulang jadi guru jaga sisa ngau lebih ada pimbam yang kedua jauh pun beliau pimdi yang kesenam jauh pirum yo cikim halati jar pimbam yang kedua cunga berbudi yang kesenam cunga undang kecingin bam cukup dengan sependapat di rumah kesini kadu. Napa kado cuma kalau sisa kecimbang, bagai senam cuma kalau sisa kecindi. Jal bam yang kado cuma, berbudi yang kesenam cuma, uim hana ngapat aku. Bagus spell jong terai. Spasial. Nai kendai di Barat, Nadu Salah Francis, badai di Paris Kristus di Paris, kilang dong Barat di Berlang, hakan di Kenoski, dikan di Berdar di Sistar, di Barat di Notrai Balang, hakasian Benengkong, hakan di Kenoski. Ilaya saudara di Krishnong, Bapunan Puram yung Jesu, hati Eucharis berkoi, hati resmi kebakum ke Paris, nge pelong ya ke procession Eucharis. Baru play, ulah keku berdoa yang ibarat, hati kecilan nanti jungi, kum kita pilgrim coba cikermen, iba pek coba ubadai kecikermen jungi. Ublay ubayan kapan ni umday tang matakas nosgi ublay joga cingermen ubayan kapan ni malakas ni hagacim jungi malakas ni hagaciyan di jungi kendian tagali nosgi ini puson lang hagabiyaday pati Eucharis bukoy kabamangi ngi layawan bagi layo benta menem step hakamas bukoy bat terpang akan dikecinya position jungi matarsi. Yeah.
sakamen mafala malago pedeng cungi ya bajingan mau uji syashi tom cumi Joy rabingi man burome kamet patas nam cumi kenapa gini obor-obor ini sojo bajesis pa meu imar basansya junam laju no Kapurong magpa daw pun daw